Gəlin səhvlərimizi düzəldək. Əsas səhvlər rus dilində feillərlə bağlı olur. Gündəlik işlətdiyimiz iki feildən danışacağıq. Просыпаться, проснуться, покупать, купить. Bu feillərin düzgün işlədilməsi üçün bir üsul təklif edəcəm. Axıracan dinləyin. Я обычно просыпаюсь в 8 часов. Раньше я тоже просыпалась в 8 часов. Я думаю, что в будущем я тоже буду просыпаться в 8 часов. Просыпаться genelde, ümumiyyətlə. Сегодня я проснулась в 9. Вчера я проснулась в 8:30. Bu artıq faktdır. Bir dəfə olan bir hərəkət. Просыпаться ümumiyyətlə olan hərəkətdən danışırıq. Проснуться bir dəfə olan hərəkətdən danışırıq. Второй глагол. Покупать, купить. Обычно я покупаю продукты в супермаркете на нашей улице. Я раньше тоже покупала продукты в этом супермаркете. Я в будущем тоже буду покупать продукты в нашем супермаркете. Сегодня я купила продукты в супермаркете на соседней улице. Вчера я возвращалась с работы и купила продукты в супермаркете на соседней улице. Завтра я снова куплю продукты в соседнем супермаркете. Ümumiyyətlə və bir dəfə olan hərəkət. Ümumiyyətlə покупать, bir dəfə купить.